Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Uklur akplim Bollywood John Abraham ubadiru utrai jong ke North East United ke belekai mentah ke Indian Super League ulayok ban Pynphong ke jersey jong ke kenhun yelekai hu Ed Sheeran ubadi unong ruai bapau nam jong ke perthei Ed Sheeran ubalapoi she Shillong manaka khatwei tarik mentah ubnai rempang arja arpasan ban ruai haji in stadium pulo hakapor janmiet jong ke khat ar tarik mentah hi ubnai Karkum kidur bala tap ha Facebook jong ke North East United FC Lai iba John Abraham ula ai ke jersey rongli shu Ed Sheeran ke bade ke jersey ke baju phong ki rang yelekai ke North East United FC Haba ki yelekai ha Indian Super League Lai iru bau Ed Sheeran ula ai bujilipat ke sopti jong u ke bade ke rong blue Hadian bakini ke arngut ki riu pau khmat jong ke perthei ki ladap phong ki sopti Lai iba John Abraham ula kudup yu Ed Sheeran ke bade hamadan yelekai ha pulu ki jingrwai jong Ed Sheeran ke baki pat ba ke jela Meghalaya bat ke perthei ki sngotanat Kadai ke shape of you, bat ki wede, ke baularwai ha Shillong ha bapalat arpun jar ngut, kilawan poi hamadan pulu. Ed Sheeran ude usamla ubadang lai pulai senam karta ubana England, ubalawan poi she India, dak balit rwai ningkong hapuni, ha ka lai potarik kelalingkot arja arpesan, she Hyderabad ha ka artarik rempang arja arpesan, ha Chennai ha ka santarik rempang, ha Bengaluru ha ka pratarik rempang, ha Shillong ha ka khat artarik rempang. Bat unrwai khat du Delhi, ha khat santarik mentahi ubnai kat ba ke North East United FC kan pen kre bane khun persha sai ke Bengaluru FC ha kar phui tarik menta ubnai rempang arja arpasan ha kapor New Stang Janmit ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong